FIFA World Cup the greatest show on earth ti hial an soi thin hi khovel in fiam na kut pui zinga chuan aro pui berpol le mi tenga event berpol ani ti hi hrilnon kan ngai om lowe sangni somni paruk World Cup po kan hmaloka a omle ta a squad puan atang ringot po in kan ngai vena boruak alien ngal le ani hi World Cup number Qatar World Cup kha khovel pum puya n2 mi vaibel che zanga vel zet an om anga chut ani a hei hi khovel mi hring zong zong zat za somruk an tling hialani heti khopa khovelin angai hlut FIFA World Cup hi football in khel satlia aningot lawa ram le ram in kara in elna politics a in epna le sumle paya in tlan siak na te akeng tela a phena hian thil tam tak a om ve ani ma se helam hi chu tun tuma chuan kan soi zui lawanga he in fiam na kut pui ro pui tak hi engtia lo chuak nge ani ti le World Cup lo nei to chan chin ngai nom deuh deuh te kan thur don ani rol u deuh te tan chuan lungti leng vong vong thei tam tak om dona black and white TV kan en chin lai te antena herem pa a kan en chin lai te mit tha chungin World Cup chan chin hi i han ngai thate ang abul lo in chan na kan soi don chuan kum sakal ta kan let kha angai don ani hovela football thonei to sangber FIFA hi kum sang khat zakwa le pali me ini somni le pakhat adin ani a kum sang khat zakwa som palia chuan FIFA chuan Olympica football gold medal atu ramchu world champion anga pom anni thu achua chutianga Olympic gold medalist te world champion anga pom chuan kum somni chuang lai kalpui ani nuwa me ini somni le pariat sang khat zakwa somni le pariata chuan heti hun lai FIFA president Jules Rimet chuan Olympic gold medalist te world champion apom an ringot mai chu tha tilawin khovel puma football lar chak zia le Olympica football ngei po chuan mi te ngai hlut a hlo sia chut chuan FIFA chuan an mani pola khovel pum huap in ti siak na nei chu arot chuak ta a hei hi FIFA World Cup buat sai tura ngai tu na alo om tran dan chu ani ti chuan kum ni aral le no kum sang khat zakwa le som thuma chuan chu ngai tu na chu ataka chan tir ni in FIFA World Cup masaber chu Uruguay buat sai anita ani Uruguay nga ani chan hi Olympic champion lai ani wang ani a ma se hei hian Europe ramdetan harsat na thena achan chu tunlai anga inkal po na te ala ol samlo awangin Uruguay in khel tur chuan tuipuya thui tak long ankal atul baka ankal man sen so chu asang em mai don ani sumle paya harsat na tok mek Europe ram tam tak chu he World Cup masabera hian anin lan thailo pha ta a chuti chung chuan he World Cup masabera hian ramsom pathum lai chu antel ta thowa North America atangin rampani USA le Mexico Europe atangin rampali Belgium France Romania le Yugoslavia South America atangin rampasari Argentina Bolivia Brazil Chile Paraguay Peru le adong tu Uruguay Africa atangin Egypt chu teltumma se kho achia ta wangin an long chu na tur chuti khotlai ani a hei wang hian World Cup annang man talawani in Asia ramatangin Japan le Thailand te chu teltumma se kalna a hautak ema wangin an tel thei talawani ti chuan heng ram som pathum te hian World Cup masaber chu July ni som pathum sangkha zakwa le somthuma an khel tran ta ani ram som pathum te hi group lia themni in group tina asang ber cheu te chuan semi final an khelani final a chuan a thleng tu Uruguay le Argentina te in tumin Uruguay che 4-2 in an saka FIFA World Cup champion masaber an nita ani World Cup trophy Jules Rimet trophy chu choi ta ani atir phata tangin World Cup hian ngai hlut a hlo hle a final po hi a hmuna mi singko le sangthum zetin an enani kumli no kum sangkha zakwa le somthum le palia World Cup chu Europe lama Italia nga ani vele thunga roman na an siam dan chuan Europe le South America lama a inchok ane chin ani donani emi chum he chuan teltum an tam tham deuh to awangin qualifying match khel ani a atopa ramsom baruk te chu World Cup khel turin an qualify ta ani a khel theizat hi kum sangkha zakwa somriat le patnia ipun ani ma zong chu ramsom parukin World Cup hi an khel thin ta ani emikum World Cup a hian champion lai Uruguay chu World Cup masa a Europe ramte antel that du lo awanga lungoi lowin
champion lai ni ma se antel du tabik lawani tin Africa ramatangin Egypt chu telom chhun ni ma se Hungary ne lawin first round bo an paltlang zo lawani hemikum final a hian adong tu Italy le Czechoslovakia te tumin Italy chuan extra time an goal thun mangin 2-1 in ne na an changta ani sangkhat zakua somthum le pariat World Cup chu France nga ani a ama aro manalo siam to Europe le South America khomol puya a incho ka thlen bo chia a Europe khomol puya bok nga ani le ta khawangin Uruguay le Argentina te chu hemikuma hian in elna antel du talawani hemikum hian ramsom panga in World Cup ki an khela achan chu Austria chu indona a Germany in an la ka wangin an ram minga khel lawin Germany ming an trom tir ve ta wangani final a chuan champion lai Italy chuan Hungary chu olsam takin 4-2 in an ne a azona champion masaber an ni ta ani lo thing taka World Cup voi thum ngot buat sai ani awang hian football game point ma sonin khovel hun sang sanga po adar chak pha le a ma se hetia alar chau tan don lai tak hian khovel in do pui ron thleng ta hlo mai si a World Cup chu kum som pani chungot nei chun zom thei ani ta lo ani ma se kum sang khat zakua somnga aron in her chu le chuan khovel po aral muang le to in ama ayaro pui zok chuan World Cup po chun zom thei ani le ta a hemikum hian Brazil chuan thlengin chanchin ngai nom le chin chia tlak tak tak a oma kanram India po in hemikum hian khel ve ngei antuma ma se FIFA lam chuan kelonga khel an phal lo wangin an khel du talawa tun thleng hian kan la khel phak lo zel zong ani ri ani hi in champion no moi kolmek tu Italy chu maktak main an ron tel vele tat maya amak kan ti chan chu hemi ma kum ni kalta a khan Torino air disaster anti a an ram player thatak tak te chu an chuan na thlona tla ka wangin an hi de uvek maya hei wang hian an tel theilo ngei turangai an ni man to wang ani in hemikum hi British ram tel masak ber chum ani boka achan chu politics thil wangin hemi ma zong hi chuan FIFA an som du lawani hemikum final a hian Uruguay chuan adong tu Brazil chu ne in avoi ni nan an champion le ta a final match hi mi pui noi khat le sing sari le sang thum zetin apmuna an ena hei hi tun thleng hian en tu mi pui tam ber record alani tareng ani kum sang khat zakwa somnga le pali World Cup chu Switzerland lama nga ani vele thunga hemikum World Cup hi World Cup zong zong a gol lu tam ber na tun thleng hian alani a in avoi khat nan World Cup chu mumal takin TV a ti chua tran ani bok hei hian na sale zualin khovel a ngonga World Cup boruak po alen pha hle ani adong tu Switzerland chuan quarter final a Austria chu 7-5 ne lawin an tla a e match hi tun thleng hian match khata gol lu tamber na alani tarenga gol som pahni ngot alut ani in Hungary chuan record har tun thlenga lading reng siamin World Cup voi khata gol thun tamber ni in gol som ni le pasari ngot an thun ani final a po minute ni aliam chau ti in gol ni in ma an shuai dera an champion ngei don ni in alang manani ma se West Germany lam chuan maktak mai ron le thalin 3-2 in an chak ta dai maya Helmut Rahn chuan an chakna gol thunin Jules Rimet Trophy an choi ta ani emitum in khel hi The Miracle of Bern ti in an soi hial thin ani kum sang khat zakua somnga le pariat World Cup chu Sweden a nga ani le a Europe khomol puya bok nga ani le ta ka wangin South America ramte an lungoi lo hle a hei wang hian dan mu mal tak an siam pha ta a World Cup chu khomol pui sang sanga a in chok nei turani ti dan mu mal tak an siam ta ani hemikum World Cup hi football lalpa ti hial an soi pele ron in lanchan ani in kumsom pasari mi chau ni in Brazil ta na in lanchana knockout stage a an match zong zong a gol thun vekin che thahle a final match a po gol thunin Brazil chuan 5-2 a Sweden na in an champion ta ani e World Cup atang hian pele chu alar hle a anua World Cup trophy hi voi ni choi le in avai in voi thum lai World Cup trophy choi sui ta ani in hem chum hian pele ba ka chanchin ngai nom dang om le chu Brazilian coach Zagallo ani hi player le coach ni a asang ve ve a World Cup choi thei masaber ani pha a in French striker Just Fontaine chuan record thar tun thlenga tu ma in an la thai chet theilo siam bokin World Cup voi khata gol som pathum zet thunin
match khata gol ni zel thun ang ani phak ani kumsang khat zakwa samruk le pahni World Cup chu Chile lama nga ani vele thunga emi kum hian Brazil chuan final a Czechoslovakia ne in an champion le a azonin an champion ani emi kum World Cup hian neu anga hle a adong tu Chile hian amaluk kum nia lirnging na tak an tor wangin an mun male stadium te chu atlu sop deuh vek nga chuti chung chuan World Cup dong tur hian anin pe thei ta shama ma se be sei an phalo hle ni in hemi kum hian mak tak mai star player te an che chele maya pele meu po in hliamin ati buaya wangin engte ul a anglawa ma se ama a player lang sarvak lo wawa le gara te che that zar zawin Brazil chu an champion ta thawani Soviet goalkeeper ro pui Lefia Sin po hemi tum hian a khel chiat e ma wangin chanchin bumi tele an ram lam poin na satakin an soiselani hemi kum World Cup a hian defensive game an khel na sat awangle anin khel ro rum lutuk chu an lar pui hle a abik takin Battle of Santiago anti first round na adong tu Chile le Italy in khel chu aro rum hle ani Italy chanchin bumi te chuan in khel ma hian Chile ram chu an chanchin buwa na satakin an soisela hei wang hian Chile player te chu thin rim sa tun in khel muala an ron luta Italy player te chu liam le ti na tum reng in an khel ani Italy player pahni chu red card pek ni in police te hial an in rol angaya atopa chuan Chile lam hian 2-0 ane na changta ani kumsang khat zakwa samruk le paruk World Cup hi chu kan soizo ringot po in tam tak chuan kan hrenghal mai thei achan chu England champion kumani England hian final a West Germany chu 4-2 ane in avoid khatnan an championa Jeff Hurst chuan hat-trick siamin Martin Peters chuan goal khat akhung ve bokani tin anni ba ka hian player thatak tak Bobby Charlton Gordon Banks Bobby Moore le midang te po England champion theinan hian an tho hlok le ni ma se best player lo mandong tu ero Portuguese legend Eusebio ni in top scorer ani bok hemi kum World Cup hi England a nga ni in chanchin ngai nom zinga official logo le mascot te chu avoi khatnan mantran ani a in North Korea chu Asia ram zinga quarter final thleng thei masaber ni in Italy hial an hne ve ani South Africa chu chi in clear na awangin kumsom hi le paruk chungot mai World Cup khel theilo tura shem ani bok kumsang zakwa somsari World Cup chu Mexico a nga ni in hemi kum hian Brazil book champion le in World Cup nu nung palia voi thum an champion ta ani hemi tum hian ama a an coach Zagallo tho khan Brazil team chu kai shoi le a player ni chungin World Cup voi khat a choi ba ka coach ni chungin voi ni nan World Cup a choi le ta ani final match in khel mu nom taka Brazil hian Italy chu 4-1 in an ne a Pele chuan avoi thum nan World Cup no moi a choi le ta ani Brazil chu avoi thum nan an champion ta ka wangin World Cup trophy Jules Rimet trophy an ti chu an kol hlen thei ta ani ma se in khel chin chia tlak bi kero semi final a West Germany le Italy in khel ani thung he in khela hian hun pa nga ya 1-1 anin ne to ka extra time khel ani a extra time a hian gol nga ngot lu belin Italy lam hian 4-3 in ne na an changta ani he in khel hi game of the century ti hialin an soi thin ani he in khela hian West Germany lam chuan substitution an siam thei to lo awangin an player pro pui Franz Beckenbauer chuan ban ru tliak chungin atop thleng a khel ani kumsang khat zakwa somsari le pali World Cup chu West Germany a nga ni in ama a an trophy man thin chu Brazilin an kol hlen ta ka wangin hemi kum atang hian tun thleng ala man mek trophy hi man tran ani ta ani hemi kum hian a thleng tu West Germany chuan final match mu nom taka Netherlands chu 2-1 ne in an champion a trophy thar choi masaber ani ta ani West Germany champion theinan hian an star player Gerd Müller Franz Beckenbauer ten an tho hlok le ani Netherlands hi champion so ta lo ma se an football khel dan thar ron pho chua total football an ti chuan football fans temit ati tlai hle a Finlaya Johan Cruyff chevel mu nom tak chu khovel ti atingani in chanchin ngai nom dang le chu hemi kum World Cup hi England chuan an khel phalawa football ram ro pui pahni England le Italy ta chu qualifying a group khata da dun ni in champion to ram pahni zinga hian tuemo zok chau hian World Cup an khel thei dona wangin England hi avan duai zoka an changta ani in World Cup khel tum ram po an pun zela wangin World Cup qualify chu har chho tan ta hle a
World Cup khel thei ram som paruk chau an ni a chutatang chuan adong tu le champion lai te chu tingsa da an ni wangin mun ruak som pali chu ram som kwa le pasari lai ten anin chu thina ni changkha zakwa samsari le pariat kung World Cup chu Argentina lama nga ni in adong tu Argentina an champion ani final in khel mu nam taka Argentina chuan 3-1 Netherlands te in no mo yan choya Netherlands hi final a zone an tom ta ko wangin anin khel mu nam tak le mit titlai tak total football chu champion pui khop ani lawem ni ti zona lian tak apian pha ta ani Argentina champion theinan hian Mario Kempes sa changkai le a goal ruk thunin top scorer ani bok in hemi kum hian ama a inlan ngai lo Iran le Tunisia te chu inlan ve in Tunisia hian Mexico chu ne in African ramjing World Cup chak thei masaber aneta ani kum sangkha zakwa somria le pahni aron in herchuaka World Cup a ramtel theisa chu som paruk atangin somni le palia ti san ani a hemi kum hian Spain a nga ani bok ramtel theisa ti pun ani awangin akhel dan po lema siam rem deuh ani a ram somni le pali te chu group ruka chen ni in group khata ram pali zel an oma group tina asang berle adot tu te chuan second round lutin chung ram som pahni te chu group lia chen le ni in group khata ram pathum zel anom le ani ti chuan group tina asang ber theu te chuan semi final an khel ta ani tin ahma World Cup ala in lan ngai mi alo ram panga Cameroon Algeria Honduras New Zealand le Kuwait te chuan he hun tha hi an chor tangkaya World Cup a avoi khatnan anin lan thei pha ani ma se an kheldan phung thar hi afu chi alo dewani ange hemi kum World Cup a ba khian manchun zom ani talawani group stage in khela Hungary chuan El Salvador chu 10-1 ngotin an ne a e in ne na hi tun thleng hian World Cup a in ne na sangber lani tareng ani hemi kum World Cup a hian Italian player Paolo Rossi a che thalea Brazil laka hat-trick siamin an ram chu final hruai thenga final a hian West Germany chu 3-1 an ne le in champion no moi an choita ani Rossi hian top scorer loman a hum ho nge nge ani kumsang khazakwa somrian le paruk World Cup chu Mexico a bok nga le ni in group stage voi ni na chuti bawin knockout round na thak ani bok hemi kum hian Uruguay player Jose Batista chuan record dum lo zet mai a siama chu red card murang ber ni na ni in kheltana tanga second somnga le paruk chau aral ti in mo chewa ani somria le paruk kum World Cup a hian Argentina chuan final a West Germany chu 3-2 na in champion no moi an choya an star player Maradona chu alar vet petto hle ma se tun thlenga soihlo ero final match ni lawin quarter final a England le Argentina in khel hi ani e in khela hian Maradona chuan goal soihlo le chinchia tak bik patni athuna pakhat jok chu hand of god anti mai akuta aben lu kha ani a pakhat jok ero goal of the century anti mol la ya tanga ball khal phein England defender pangangot abum nuwa a goal thon chu ani thung ei ero goal ro pui bi kani England chu quarter final paltlang zo lo win tlama se Gary Lineker chuan goal ruk thunin golden boot loman ahum ho ta thawani kumsang khazakwa somkwa aron in herchuaka World Cup khel ani ma hawa tangin boruak lian tak mai a om tlat mai qualifying match a Brazil le Chile te chu intumin Chile lam hian Brazil chu antan hancho rual ni in an ngai lo deuh nge an goalkeeper Roberto Rojas chu Brazilian fans te hom fu niom takin atluwa a mai chu athi zoi mai hetiang ani chuan Brazil chu disqualify an nianga Chile chuan World Cup an khel don ti na ni ma se thalatu pakhat chuan Brazilian fans ho thilvom chuan Roberto Rojas chu afu lo zia le a mai thi po chu ama a inzai thi chop lai chu chiang tak main alo la fu hlau mai Roberto Rojas chu dam chunga football in nam hnoi thei to lo tura khem ani zuya Chile zok chu disqualify ani tadai zo kani somko kum World Cup hi Italia nga ni in somria le paruk kuma final in machon te bok Argentina le West Germany te chu final a anin machon le a ma se tunchuma ero Germany lam chakpe thungin 1-0 in anchaka World Cup no moi an hon ve ta thungani hemi kum World Cup hi World Cup zong a goal lu tember na ani a in Italy forward Salvatore Scalani chuan goal ruk thunin golden boot hon ma se mi te sai lo le player mu number ero England attacking midfielder Paul Gascoigne ani
kumsang kha zakwa somkwa le pali World Cup chu USA lama nga ani vele thunga tournament chung zong zonga in khel en tu belkhom hi 3.6 million zet omanga chut ania an tamber tum mani emikum World Cup chanchin hi angai nom hle a Argentina thiam pui pa le mitam takin khovela football thiam berni an pom Maradona chu group stage khelzo nu lok chuan inti chakna dam doi man phallo mang ti mu chuani in World Cup khel chun zom thailo tura shrem anita a in Russia le Cameroon te in khela chuan report thar pani ngot siam ani a pakhat zok chu Russian player Oleg Salenko chuan gol nga ngut thunin match khata gol thun hnem berni na siama in Cameroon player kumsomli le pahni mi Roger Miller chuan Cameroon golom chun thun ve in ani hian World Cup a gol thun thei upa berni na a hau pha ve thungani emi kum hian final mu nom tak khel ni in Brazil le Italy te ani tuma hun pa nga ya le extra time thlengin gol lut lowin anin he to ka penalty mangin chak zo son ani a hei hi World Cup final a gol alu mi alo na masaber ani ba ka penalty an pet masaber tum ani bok penalty a hian Brazil chuan 3-2 ne na changin World Cup no moi an choi le ta a mitha a Italy thiam pui pa Roberto Baggio an penalty a hla nuwa ading kun ngai lai kha alang chuai ome ma se heng song song aya chanchin lungchiat thak zok ero chu World Cup zone hulama Colombia player Andre Escobar ki thu hi ani Escobar hian athleng tu USA ne na group stage anin khel tumin an lama ati gol pal hlok maya anun na hialin ator pha ta ani he in khela hian Colombian drug cartel te chuan sumtam tham tak an tha pa wangin Escobar laka an lungoi lo chuan an ka hlum pha ta ani kumsang kha zakwa somkwa le pariat World Cup chu France nga ani vele thunga atel thei rampo ti pun le ni in ram somthum le pahni an thel pheita ani hemi kum World Cup a hian Germany legend Lothar Matthäus chu in lan le in World Cup voinga a khelna ani ba ka World Cup match somni le pangangot a khela World Cup khel tam ber record siamani final a chuan rin lok ange in Zinedine Zidane howaron thok chuak a thleng tu ni bok France le Ronaldo Nazario howaron thok Brazil te chu anin tuma final match khel ani ma hian Brazil matong le an thiam pui pa Ronaldo chu damlo na awanga atel thei don lo thu na satakin an the dara ma se in khel alo hun meu chuan beise lo takin aronin lan thei ta ani France chuan ol sam takin 3-0 in ne na an changa Zidane chuan gol ni lai thun nge ni hei hi World Cup of France an champion na masaber ani a an captain Didier Deschamps hian player ni chunga World Cup a choi nuwa manager ni chungin World Cup a choi le bokani kumsang ni le pahni World Cup chu avoi khatnan Asia khomol puya nga ani thunga avoi khatnan ram pahni in thentro min South Korea le Japan ten anin thentro mani World Cup masa a final avan doita Brazil chu 3R anti mai Ronaldo Rivaldo le Ronaldinho te ho nen ron thok chuak le in an ma ding zo reng anom lo final a Germany 2-0 ne in World Cup no mo yan choi le ta ani Ronaldo chuan golden boot lomman tongin best player loman ero Germany goalkeeper Oliver Kahn hum ho thungani in adong tu South Korea chu semi-final hial thengin Asia ramjinga thleng sangber ani taring ani kumsang ni le paruk World Cup ani le a Germany a avoi khatnan nga ani hemikum hian Brazilian Ronaldo chuan record thar asiama World Cup a khel zonga a gol thun bel khom chu gol som panga lai ni in gol thun damber ni na record asiama anua Germany forward Miroslav Klose an gol som paruk thuna aron khum ma zong chu e record hi achel ani hemikum World Cup in khel hi an ro rumin tharum an mangna sem maya World Cup chung hian yellow card zathum samli le panga zet por ania in khel ro rum berde zinga tun thlenga la soihlo Battle of Nuremberg anti mai Portugal le Netherlands te in khel hi ani he in khela hian red card palingot khor ni in World Cup match khata red card khor tamber na ani sahni le paruk World Cup hi player ro pui pahni Messi le Ronaldo ten World Cup an khel na masaber ani ve a ma se an kum alatlem dewa wang le rin roll an lani chiala wangin an ho hangero tunang alani lo thung final a France le Italy te in tumin hun pa nga ya 1-1 in anin ne to ka extra time khel ni in France player ro pui le anin nga na Zinedine Zidane chuan Marco Materazzi oma atlua ataw awangin no chu ania penalty shootout a Italy hi chakzuin avoilinan World Cup no mo yan choi le ta ni
Zidane hian champion no moi choi talo ma se player of the tournament loman ero ahum ho ta tho ani kumsang hi le som World Cup chu South Africa lama nga ani vele thunga Spain chuan extra time minute zale som paruk na Andre Iniesta goal thun mangin Netherlands an nea avoi khatnan World Cup an champion veta ani heti lai hian Netherlands ero football ramro pui ni chung si in avoi thumnan World Cup final an tlom le ta ani emikum World Cup hian North Korea chu in lan ve in goal som paruk zet an chua tournament khata goal chu nember record dom lo tak nen an hota ani saizui lo ber ero player le coach teni lowin an ball man jabulani ani he ball hi alandana moi view ma se soiselna anna sahlea peddi ka harsat mai ba ka boru ka athlok koi china hei hian ball local dan turin lok ati harsa hle ni inan soi in an to torot khoi raw ang maya ri chu vuvuzela po in soi hlo hle ani kha sang ni le som pali aron in her chuaka World Cup chu football ramro puile World Cup champion ngun ber Brazil lama nga ani emikum final a hian Argentina le Germany te in tumin hun pa nga ya goal alut lawa extra time khelni in penalty manga chak zon atul wai to don ya alan lain Germany tan Mario Götze chuan champion na goal aron thun ta ani Messi chuan World Cup no moi choi thei talo ma se best player loman adong ta thawa Germany goalkeeper Manuel Neuer chuan Golden Glove loman la in Colombia star James Rodriguez chuan Golden Boot loman a hon thung ani tin he World Cup a hian Germany forward Miroslav Klose chuan World Cup a goal som paruk na thunin ama a Brazilian Ronaldo a record lo siam to chu aron khum ta ani goal line technology chu avoi khatnan man ani boka ma se soisui lo berero semi final match a adong tu Brazil le Germany in khelani anram mi pui mange ya World Cup no moi choi tura be sein sang tak ne na khel Brazil chu Germany chuan 7-1 ngotin an buzola nge yan nia mol phau takin an thata ani kumsani le som pariat World Cup chu Russia lama ha ani vele thunga emikum hian England chu an player thatak tak nen ron thok chokin kumsang khajakwa samruk le paruk nulama champion le nge yan tum hle a khelpo an khel tha chawin fans te be sein po sang sot le ma se semi final a Croatia ne lawin an thata ani Croatia hian an thiam pui pa Luka Modric hawin final hian an thlenga ma se final an tum France ero an tan an u dewa Portugal an ngam talawani France hian avoi ni nan World Cup no moi an choi le ta a kumsom ni kalta a player ne chunga World Cup no moi lo choi to tu an manager Didier Deschamps chuan manager ni chungin World Cup no moi choi le ta ani emikum World Cup atang hian var mantan ani awangin record thar World Cup voi khata penalty tamber record siam ani a in Egypt goalkeeper El Haldari chu kumsomli le pangami ni ina inlana World Cup khel thei upa ber record siam bok minglang sarber le France an champion thei nana tho hlok tak ero heti lai rol thar du Kylian Mbappe ani kumsang ni le som ni le pahni World Cup chu voi khatnan Middle East ram Qatar nga ani pele thunga tin thumdang anglo takin anram alum ema fangin December tha nei ani bok Qatar hian ama in World Cup khelna khop stadium anei lo wangin World Cup khelna tur stadium zong te hi athara sakvek ania hemi saknan an malak na le mihring an chhordana demkai deuma se an stadium sakho ero amoi hlom ngei mai hemi kum hian Ronaldo le Messi ten record an siam ve a ma se an record siam ero ain thau hle thung Messi an World Cup no moi a choi lain Cristiano Ronaldo ero World Cup player lak chu ngun berni na record a siama World Cup voi nga a khela voi som pakhat zet lak chu ani emikum final hi World Cup chanchina final mu number ni hialin mitam takin an soya movie vela a mu nom thei dan turang bera thon thu an phua chopang hialin mitam takin an ngai ani minute som ni le pathum na leka penalty mangin Lionel Messi chuan an hruai na goal a khunga minute som thum le parukna a Di Maria chuan an goal ni na ron thun vele in olsam takin Argentina chu an chak mai don ni inalang mana ma se France lam hian an sipu chu minute som rian le pakhat na ron su zo vele in Messi an World Cup a choi be se na chu thamral le don ni inalang a extra time khel ni in Messi chuan an goal thum na aron thun vele a Argentina an chak ngei don ni in alan nuwa Mbappe chuan penalty mangin an sipur aron sut vele ta ani penalty manga champion zone ni in France chu avan doi zoka an changta a Argentina chuan avoi thumnan World Cup no moi an choi le ta ani
final in khel mu nom taki a mun en2 mai baka khovel mun sang atanga n2 zong bel khom hi mipui 1.5 billion z an ting nia chut ania World Cup final n2 an tamber chum nia ngai ani kumin sang ni le somni paruk World Cup a hian thil thar kan manual dona avoi khatnan ram pathumin anin thlem tom dona USA Mexico le Canada tin anin thlen tom dona ni in ama a ram som thum le pahni ni thin chu ram som li le pariata ti pun ani don boka hei hian ram then khatan World Cup khelna hun tha siam sakin avoi khatnan ram pali Cape Verde Curaçao Jordan le Uzbekistan ten World Cup an khel thei pha don ani heng ram som li le pariat te hi group som pahnia then ani anga group khata ram pali zel an om don ani group tina point musang pahni te baka pathum na zinga point mutam ram pariat ten knockout stage an khel don ani in khel atam dona wangin kumin World Cup hi anga hlel om to hle ani